Papa, ich habe dir gesagt, du sollst ein bisschen dich beeilen, bevor der losfährt und dich festhalten. Immer noch Nico, weißt du, einmal noch Valencia. Ich schätze 800.000. Also glaube ich. Ja, aber keine Million. Sevilla ist böse. Hay que dejar la entrada en casa. A ver si lo digo de verdad. Pero lo llevará ahí en el. No, tú para casa. Lo lleva en el. A ver, si te No las llaves aquí. No tiene ningún agujero. les arrêts de reste. Non, ça doit pas être ça alors. Je sais pas. C'est loin. C'est marrant. Serían los vecinos. Ahora que todavía no calienta.